नेतुम के बीजेपी स्लोगन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नंगनी पुसी बाइदारा तुम कनिंग जेपॉन इंडेंग नेरकेप कार्बी क्रिश्चियन ग्रुप अमहांग के थेकरनी कतलोन Langhin Manipur along Puthot Medical Sub Center Kangpu Ponthu. Karbing long life of the Abirta long pen, Nilisami, Julie Bepi, non harjita, Birtang Tonpen. Lakha Sirkep, Amrang MSC constituency Kapardo, Baida Havarapan, KAC Kachariatum Ben Kilang, Kapang Krejok, Rongaratum, Adontin Parokrep Hopoatanka, Chirungsi, Methanga Chelengatowar, Kaselampon. Sabka Sad, Sabka Vikas, सबका विश्वास लके कोमरासों तुम हिन पेंसी रारफान अनिंग कपथे पनलो नली तुम चीनी मा कार्बिंग लॉन्ग लाइफ के लांग तुम लबांगसो स्लोगन लके भारतीय जनता पार्टी तुम इलेक्शन अहुड रारथेंगनु कपांग डालम थे बुंडा कार्बिंग लॉन्ग लपेन वेस्ट कार्बिंग लॉन्ग अर्लो बांगसो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आ स्लोगन अतेंग पेन रारफान अनिंग कपथे दोमा जोंगसी दो पुलोते को दागलो बांगसो स्लोगन अतेंग पेन के प्लेइंग दम दे देरा जॉक्सी अमरेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी अंकांग बाइदारा रबंके अमिथांगा चलेंगा तोवर कासेलाम जी अफांता एदोन पेन फारोक्रे फातंका चिरुंग नंको नीलितुम बाइदारो आरारा फार्मन के एएसी हिन पेन थांगनाट कचिंग थोरामु नंगपाली लेलांग लासोन पुलोते नीलितुम कोसन से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आ स्लोगन के क्रोइडुन थेक बापुसी मायलों निंजेपोन नंकेराम नी के दो ni tum ta dam bom theklong bom jui bom chini bom same ni tum kapa phir ho bara long kewang cheng ni mate nang kerap cheng ni ke kalang non ke dam tang ke kalang pmgy ji hema ke nang ron bom sida me ni ma ha ma la hai le nang kerap ali ke theli pus ni ma dam lo la hai ta long lo melo sida me la par to war bang ke nang sob nai lo la bang pi wek nang ji la pe nang pi pus ni ke thepon lo la pen नीलितुमा फान माते बाइदारा रफान जासमेत नंकेराप नंगजी लकी तोवर स्कूल अपन किजुना लांगाबांग नंगवेकजी हाथे बाइदा हवारा लांगाबांग के किजुना लांगा का शिक्षक थे दुंखंगजा कार्बिया आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोंग ले फ्रान बाइदा वरंग दोलो लापेना फिफ्थ लोन बांगबों ऑटोनोमस काउंसिल लांगलोंग बॉपेंस आज तमें काउंसिलर ता निमकान प्रोकेट तो अलने नंग प्रेंगलो labang sofis tame ile tuma peyuthie phan tuma sangta rakha ladak dom pharo sido ile tumara la sofiyuthie phan mane kedam ke bang sai ni sen ka bi ajoy ni isung katora to alone ajoy ni asin pe neng 2000 kedam tang 2019 aning kana bang ke ile tum baida uwe ki meeting for song pen mate kadu ko baida raten ching bai si mane bat ching room si ile tum kating bai pen ching ton ching ri si ile tum सरकार फाने तुम जो तो लोकता मने मा नांग पीजी मिने सेता देर ओला हापो इले तुम ता लपगली दो मे ना पेले तिरी चपर जाना एदन थारु ते पप्पो लबन तो पचा तिरुन देना दासो आहोग परिवर्तन along dun popu kamatha joksi amreng MSC constituency pen kapethurdun sangpi rina terang pia phan pa haidun lo MSC rina terang pia phan EMR pu kipi pedet ke amreng ara phan nangkelang kapang krang theklo puta rat pen akoi pi pom an bang mission puti asi teacher bang ta kimi sana teacher ke kenang so la pen tuma ning hang vek a teacher ke kala me thang local te puti ning hang thanon alang ni to makemang ben chunde mate lokela master phanang pikko alang phan ke phan the boten tum rong isi puke pulong lang ekdom ning hang ling chobong hong long la tame none halloween benang che toy po pu town e ning je town e dam ahem dam plu nang ta halloween la song son po thang daro re ti da si kenang sot nai ke lalo school a putha la ta mission teacher nang la pen to war mission nai la pen sing der man kenang sot nai PHE mane ki juna lang ki juna war sai ta baida rat ke siksak dopi hamren pen danieling hi karbiang long life Kedam tang pai pai ni phai koi ra pli arni di phu
Simonjir kijui kelanga dimalong ingdeng nerkep Karbi Christian Group amahang ke thegani talon pon. Bangso KCG amahang ke thegani ka talon amaya long KCG amai phu Andrew Terangpen mai che pahim phu bonsi KCG chunbang John Kathar bensi mai ke phalam the Clardak pen thanpar jupon. Lapenan parta labangso KCG kopia these amahang ka pa thegnang kokma bangso phuthak chukihola pro pastor Glemen Terang hin pensi thanpar jupon lo. Bangso phi Zion Baptist Association Mission Secretary Joel Phangchwa Hinpen Karbi Ovi Kimia Tumaphan Koson Pensi Akimia Towaranat Kengkam Kapajor Ponangjima Bangso Phuthak Arnamalam Pen Klardagalam The Thanpar Jupon Halapur Karbi Christian Group Hinpen Kapadupon Online Speech Competition Paduponsi Kihai Bangkit Homa Tumaphan Nong Ekapaji Ramai Sitami Padupon Kado kabe bang kriketom bangso online speech competition along kache patido na longpen bangke thomatum chepahai ponno kache pahai bangke thomatum laki Gideon Rongphar kichengsianu e chepalong ponno lapen mana intipi adun thwanu e lapen monduli asar Daniel Kathar ingdenge thomanu e chepahai dunsi mesananu e chepalong pon bangso online speech competition along kangkrung kangchabdun laki longbir terang lapen rumir inti Kathar piatum pensi langtarli ponno News Report, Karbi Anglong Live. Langhin Manikpur Sub-Center Prabjin Pen 10-bedded hospital Pamanpon Poposi KAC Medical EM Khonsing Rongpe Hin Pen Pangdakpon. Nonapur Kesukyun e mate prek jama ke so awura krem nangklang bomlo. Laswang bong pen jongsi te bok het se kachelanga hem ke mesenavi pulote isi ka sek sak mate kap here meme ang theklo. Athe kedam tangar ni pensetami penangan social media news channel pen birta alu along setami se kachelanga hem kahilo penajo toware bank pen apran kedam nangta dulo. Lapusona porahut KAC EM Khonsing Rongpe Hin Pen Matha Parsik Ponsi Kedam tang pai ni phai gora clear ni Langhin constituency ka parlo Manikpur hithia dungalong sub center ingpu pipondo Labangso sub center kangpu ponahut EM Rongpi kapangdak tekanga tengke Labangso sub center aprang benta dulo bonta angbong malom masabaka tora mate akatiku kedoko gajo doctor satum setami wang berone dedlo Bon setame pini penke arni wangta Adap pen arni tili porphai hinian ge doverpo lapen labangso sub center puthot 10-bedded hospital kapaman ponja phan setame there de pin pen pachun pon poputa pherangke tuma thengno pangdak pon Manikpur Sub-Center Kangpu Ponahut, Langhin Constituency IMC EM Tarendra Brahma, Korkanthi Constituency IMC EM Raju Tisu Lapen, KAC Administrative and Economic Board Chairman Uttam Brahma Atum Penchenglo, Pinna Anaratum Anparta Doctors Nurse Atumta Chetong Dundrinti. Manipur Medical Sub-Center to আমি উদ্ঘাটন কৰিলো আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পুঁজিৰে আৰু এই হস্পিটালটো আহিব লগা দিনত আমি 10 বেডৰ কাৰণে আকৌ প্ৰপ'জ কৰিছোঁ অতি সোনকালে ৰাইজে ইয়াত 10 বেডৰ সুবিধাটো এই সাব চেণ্টাৰটোৰ পৰা পাব আৰু মই চেষ্টা কৰি আছো যাতে ইয়াত এজন CHO নিয়োগ কৰিব পাৰোঁ আৰু লেবৰ ৰুম আৰু CHO এই দুটা বস্তু ইয়াত বহুত লাগতিয়াল হোৱা মই দেখি পাইছোঁ কাৰণ মই এইটো সোনকালে ৰাইজক এই সুবিধাটো মানে দিবলৈ যত্ন Langhin Pen, Sarpang Ring Tigathar Pen, Hauraghat Pen Harsing Rongpi, Karbi Anglong Live. ASDC Bakalia District Committee atum Kangdangamai Padoponsi Aduya Hoi Kacharai Kom Dunji Lapen APHLC Asong Pen ke claim ke damra pejia phutha KSA ben KNC atum ta ke claim ke damra pejia phan kache paklangdun Kedam tang pai ni phai inkora clear ni dong mo kagalong kedo ASDC asa hemalong Bakalia District Committee atum pen ASDC KNCA lapen KSA atum chelang rapetsi Kangdangamai Padopon
ASDC Bakalia District Committee amai phu kesap terang kachari pona mayalong ASDC tiripi amai klempang phu Babu Singh Ronghang ASDC Bakalia District Committee adun mai phu Monindra Be KSA BDC amai phu Khonsing Timong KNCA Bakalia Regional Committee amai phi Jasoda Killing Piatum Bendanglok penangan klempang phu bang phetung ta chetong don renti Mayalong Jasimet West Karbi Anglong Meghalaya kedai aduya hoyalong kacharai komdun thekjia phan kengkam kache jordon daprang jia phuthak chethan chimon pon Anparta bangso Mayalong arsek jiralam thega chingki ge chethan pona tengke APHL sia songpen ASDC angbong ke claim rape ji palong APHL sia tum ke jongpon ASDC a songpen si chelang chotna KSA pen KNCA tum aphan ke chelang ponang ni lupu aphuthak kache kroi tunde ang thek chepaklang pon renti ASDC KSA la pen KNCA tumke kai keta dorapet claim rapet po ASDC pen APHL siang bongsi claim rapet ji po lama bangke ke kroi dunja lama matsi abelo jongsi la pusan kali pulote chelang rapet pen kache songa sai ke claim ji po alam the puthake puthot matha ponthunang kok popusi chethan chemon pon Nasibangso puthake ASDC tiripia maya tumahin pensi puthot klar dagalam the pangdak pon poputa kachingwai padopon Dong mukak pen Samsung ingti Karbiang long life Dilaya langsun lake hidipi pen kahelo kilometer troxi sose number hini kania biarong along sito Bangso langsun ke damtang suri hini ra engkoy ningkan chiti ni phai krener cap ani hawarara tum la bangso langsun pang thek damsi isi committee che seng ponsi kapacha thangjia sai klempon lo Bonta bangso langsun komiti ke seng chot pensi pache thang pon un e pu matha ponsi ke damtang pai pai ni phai inkorap clear ni Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin adimalong an kahomri padodam Bangso dilaya langsun along nonamat thangnat kaching thora sai mo ke claim ke dama belang bonta kijui ke langa tum kai ke tadu lasi kaching thora sai lapen kijui ke langa tum kang nia dim hai hui kaselam ponjia phan Assam Deputy Speaker adimalong an langchari damlo Aram, tapi yang kau lihat sekarang Arabon Tuhan, ini lagi arni ini ason, akhirnya dak modern constituency long, dak kelam nisen langsung hei kita ni tu itu lagi langsung sudah long lo lah pengge ladak non akifang konbom, made dak menit tum pekerjaan dan apa yang dilai di ahawar dan ladak bangso kelang nisen adim na kelang infansi ani bang kami bisnes si bang bomlo nasi pinjok kami Assam Assembly long Deputy Speaker Dr. Numol Momin kami ladak bang lo la pengge ladak development kami infansi alang kami cak sekang Bangso hu Dr. Momin pen kaning je pona tengke nina hok le dam setami kaching thora mo ke claim ke dama phansi ke banglo lasipini laso dilai alang suna longta ne ke bangki lang suna long kapaching thora sai mo ke claim ji phansi wanglo pusi ningje pon আজি purpose to hoise dilai waterfall ami sabo aisu aru etu swar piছত ami dilai waterfall কেনেকৈ আমি কহিম কৰিব লাগে পিছত আপোনালোকৰ কথা পাতিম প্ৰথমতে এটা ভাল পটেনশিয়াল আছে টুৰিষ্ট স্পট বনোৱাৰ কাৰণে থাকি আমি আৰ্নিং Lapenan parta ningkan troke pen abada tuma phan old age pension pipo BA lapen MA Charlie Boma tuma phan scholarship pipon po lapenan parta cancer ke sotum se kache langja phan suri thong ke batang kalapen non SGB atum cheklo e jona bainong suri sir keban longpon poputa mayalong Dr. Momin pen ningje ponthu Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang long live Tang tepina da Abirta ke lapuan si kang tonik lo